پرلمانتار HDP عمر فاروق گرگرلی اغلو هات آزاد کرن. پرلمانتار HDP کوچه علی عمر فاروق گرگرلی اغلو جبر پوستک کوته در رخنه لدست حالات گرتبو رجا حفظ آدارا ای سال به دنگ پرانیا پرلمانتارین آک پارتی و MHP مافی پرلمانتاری جهات استاندن. پشتی استاندنا مافی پرلمانتاریه گرگرلی اغلو هات گرتن و کت زندانه ده. به بریارا دادگاه 2 سال و نیو زندان هات جزا کرن لی دادگاه دستوریا ترکیه اویک به بمپیکرنا مافو آزادیا تاک بناف کر و بریارا هلوشاندنا حکمی درخست. تاوی کویک ویمه بریارا آزاد کرنا وی هات درخستن لی نهات آزاد کرن. روژا دوشمه لپیشیا زندان سینجانه خوپیشاندان هات کرن. آلوزید نابرا پولیس و خوپیشاندران ده درکت و پولیسان یک جوانگرد که اوجی کریوی بو بناو صالح گرگرلی اغلو. لی 2 روژا سیشمه پرلمانتار HDP عمر فاروق گرگرلی اغلو هات آزاد کرن. Ben nerede kalmıştım? از دەستپێکێ دەبێژم ئەم لە کوڕ ڕاوەستیا بوون ئەمێ ji wir dest pê bikin. Kaldığımız yer burasıydı. ئەم li vir mabûn. Berhodan jiyan ediyorduk. Me digot berxwedan jiyan e. Bizim yaşamımız direniştir arkadaş. Jiyana me berxwedan e. Direnmek Me got berxwedan jiyan e. Me ev got. Heya dawiyê jî me ev got. yaşasın halkların kardeşliği. Me got bijî biratiya gelan. dedik. Van peyvan wateyên xwe yên gelek girîng hebûn. Ez bi vî awayî ji perleman derketim û her bi vî awayî vedigerim nava perlemanê. Ben önemli bir anlamlı cümle söyledim. Min hinek peyvên gelek bi wate gotin û bi vî awayî jî vedigerim. Me got em li ser heqin, em bihêzin, em ê serkevin. Dema ku ez ji perlemanê derketim min wiha got. Di gotara xwe ya herî dawiyê de li perlemanê min ev got. Mecliste son konuşmamda bunu söyledim.